ISTV की पाव बियिंग ताबिरे बपुन मकु तरामना ओक्सरे हौजी फावगी मरुएबा पावजा मणिपुर सिंकुप साना थुगायना बु होनरकपदा येंगदुना लेथोकपा ngamloi haina social activist RK Ranendra Jinna phongdokre मियाम की लमजिंग मेरा ओइख्रबा साफम रॉबिन हुड की लाना थोरम ngasi tongan tongan ma jati kanglup kaya ge mioi singyauna ima konthongan mi sanglenda pangthokre पाव संदोन पिजरी मणिपुर सिंकुप साना थुगाइना बहोनरकपदा येंगदुना लेथोकपा ngamloi haina social activist RK Ranendra Jinna phongdokre wafam singa si National Identity Protection Committee nimkogi tara mangarak suba mapo kumon tharamga mari lenana mahana phongdokhibani kaisam patal leba nikpogi ima conference hall pangthokiba tharam aduda nikpogi president M Madun Maring advisor K Lanyam Maitai Waina Basandra Sunil Karam L Kubler Com Zaliaro Union Imphal Zone Ge Chairman D.H. Golsai Amadi Kuki Women's Union Manipur Ge Ross Mangsi Hokipna Singba Masak Naiba Miyo Singsu Sarup Yaki Wangang Ke Basna Sai Taramanga Ge Manungda Nipkona Leba Miyam Ge Damak Pangthok Ke Batawak Tharam Sing Thaki RK Ranendra Jinna Lamdam Masida Kundaminari Ba Aikoi Masil Ge Marakta Thajana Ba Walakpa Nungsinaba Hantarakpa Amadi Singna Bige Sang Wangkhalakpa Ngasi Aikoi Na Tangdu Laita Taba Phiyo Mayok Nahan Bani Masina apun magi lising da pirakpa akaiba sing ngasi gi miyam na naina from thoi lamdam masida leiba miyam amadi CSO singna tungi mirolbu afaba lambi amada singduna puna hona gadabani Manipur singkup sana thugaina ba miwe kanglup kharana honariba asi aikoina yengduna leithokpa ngamloi phiba masida gi kanana bu hona bada CSO singi thodang sawi phongdokhi tuan ba wakal miyeng makhada koi koi bagi kangluk ki group ki wakal miyeng na namal lakna koi apun mustam da masak khele ko sikanan thoni na che koi nei lo thoda koi anu bi yaw lo ko lo bagi himai chun lo bagi ma ke chun lo bagi bagi lichin ba gi lichin ma madu gi leadership pi bagi kanai do la kanda ni ko bo na islamana matang da yang alu thoda ma lo bagi ne khale Nipko ge President M Madun Maring na Nipko na leibak miyam gidamak lau kiba thokdang phongdorok pagalwena na mapo kumon thoram pangthokpugi nunggi oiba wafam kaya thamlakli Manipur imareba ase ekhona masjid tana kahan base khona pamte sena harabada chingam sung tamas amatani adubo kanan na basilakwa asigi mayokta ekhoina lepi habesisu ai makana thamjani singi leader sing amsung tam leader sing kono mokso Manipur si kanan na bagi damak sinbirak taba political leader singso Manipur si ing tapna lehan binanaba masjid tawa kalonsi potopidaba sinbidaba habe wakalonsi ina pamje Manipur inner line permit system sana hangada bani haina joint committee on inner line permit system Manipur na miyam galwena na sangsilakpa khongjang da satkiba July ge tang nipan da Manipur police ki makuta laikhidraba Anand Singh Higher Secondary Academy ge mahiroi Lari ngom lekai degi sapam Robin Hood ki lana thoram ngasi tongan ba jati kanglup kaya ge miwi sing yauduna kanglup sing aduge lining laison galwena na GM College campus ta leiba ima konthongan bisanglenda pangthokre ayuki pung mapan makhai degi haukiba thoram masida pena saisak meitai laison Hindu laison kabui laison Christian laison amadi meitai pangal ge laison sing pangthoktuna thoram masisa thari chathaki amaromda Kura lari yang mom lekai da leiba mahaki mayum da su lekidrabagi mafam da miyam na ikai kumna bu utpaga loina na sanabigi tharam sing pangthoki imung manunggi miyoi sing yauna mahiroi amadi miyam na lekidraba Robin Hood ki photo da leisu katun ikai kumna ba utki ngasi ke tharam asibu miyam na yawba lakpada khudong sana bagi damak sililang rivers singi maike degi gari kaya sinduna thamki amarom da ngasi gi Robin Hood ki lana tharam asida asoi angam thoktana ba amadi pandaba thodok thoktana ba police ki maike degi jaksin tharang kaya lokhatki paw gi marthana break amatang lominasi ngasi ke tharam asibu miyam na yawba lakpada khudong sana bagi damak sililang rivers singi maike degi gari kaya sinduna thamli amarom da ngasi gi Robin Hood ki lana tharam masida asoi angam thoktana ba amadi pamdaba thodok thoktana ba police ki maike degi jaksin tharang kaya lokhatli ILP system sana lu haina miyam gi ihogda sidri phawba sara henbegi khongjang sangsin kiba simor mamang awang laikai singlup ke secretary S Krishnamani
Saramabu Opagi Taram among us, Lamlong Higher Secondary School da Pangtokre, Kuraipana, Apunba, Singlup Masina, Pangtok Pataram, Aduda, Singlup President K. Sarat, Zanimski Relief Committee Chairman, Y. Gozen Amadi Oza, Ibo Binamaru Eba, Musing on a Sarup Yake, Singlup Kimakedi Krishna Manita, Ikai Kumnabu Utuna Kudol Posing PK, Singlup President K. Saratna, Kurai Apunbagi Oiba, Singlup Asina Matamgi Oiba, Taudo Watoka, the Sarup Yaduna Lakri, Matungo Su Yakigani Haide. Maitai Aikoki Hainabi Amagum Lena Duna Ladeba, Mi Tagat Pegi Mahuta, Singtana Bohona Begesanabi Asit Hadoko Matam Yore Haina, Ifaki President Sapam Zadu Manina Pongdokre, Young Social Service Union Sagolban Moirang Lerekna, Cardiologist Dr. Rajendra Tangzam Kusam Naduna, Heart Kimatanga, Dr. Sigi Mayum the Pangtopa Medical Camp Ki, Toramda Wafamasi Pongdokivani, Toramaduda Young Social Service Union President N. Iboyama, Manipur Working Journalist Union President Wankemsa Samzai Amati Mera. By Miu Kasu Sarup Yaki, Ipaki President Sapramza Manina Makata, Haikibada, Levaki Tabak Toriba Miu Singbo, Miu Kalana, Matau Tabaduna, Lan Ubiba Kayasu Yauri, Masi Tadutuna, Aikoi Puna, Sakuna Bohona Minasi, Haibawa from Tamki. I quit appreciation the Haiti. I quit Sidanava in the Navana Yeda, Haiva. Kami amin na kaya kunyit kulu itu mana kaya berlari dengan mawalok di sini saya mawalok di India mawalok di tak mawalok di mana kedung jadi itu hai kena lewat kami anak lewat kita ketemu ke sini di sini mawalok di mathu itu jadi mahal mawalok itu society masih haro kan kaya lepas tidak kita kaya berlian itu kaya kan tahu pada lah ekor macam tarik nak maju maman kena maju ki kerja masih lagi ada nak lawan lepas yang luar pantu mama dah nipung kumati kakuk pati nipung kumati wakil siapa tahu ni lepas kumati kumar naik kuda naik kerja tu yawe Ngasigi Thoramaduga Mari Lenana Union Ge President Iboyaimana Dr. Rajendra na Paikali Batabapo Tagapa Fongdoke Amzuge President Samzaina Aigi Haiba Wakal Tadokuna Miam Ge Kana Tabak Taurasi Haiba Wafam Fongdoke Ngasigi Kem Aduda Tongan the Mue Kayana Hart Kamari Lenava Ana Basing Yenke Hauzik Wedriba Kunai Ge Sakta Masida Amata Wena Punsin Duna Levaki Taudang Pubada Saruk Yaba Matau Tare Utpa Naharol Singi Kongsat Amaning Tau Kongdang Asisat Kre Kongsat Adu Ozagi Sinpamdegi Potharaba El Dizamni Amasung TS Ibom Sana Ningtau Kong Public Park Tagi Lamtaki Kongsat Asina Hayengi Iraisa Kanabagi Damang Aikoi Punsinsi Manipurgi Nungai Yaipaba Kunai Amasemanaba Amasung Manipur Kananaba Aikoi Pulasi Haiba Pleka Sing Ningtau Kongi Mapam Kayada Sadura Matungda Public Park Ta Amuk Halaktuna Pandam Panganaba Apunba Wasak Amasu Lauminaki Tongzu Kendragi Manung da Ladybug Club Sing Sakot Hananaba, Ahian Basanfam Tada Duna, Tabak Paikalagani Haina, Tongzu Kendragi Hanagi, MLA TS Beswazin and Nasi, Kongba Katrilakai de Laiba, Youth Guidance Club Sangabi Taramda High Cray, Taramadu da Club Sige President and Inau Sasing, Useko Nompo Gram Pansaki, Pradhan Tamfasana Devi Yauna, Muikana Sarup Yaki. Beswazin Amaka Taraduna Nasigi Afaba Samas Ama, Wehena Bohona Bada Club Singi, Saraba Taudang Lay High K. Elements in Canary activities in terms of education, in terms of sports, in terms of the cultural activities, the club fully activities to Kumatamda. Aina Kagumba, Matangi election that Tolagadi 5 lakhs to 10 lakhs, Club Amada Hadagani. Zananeta Irabot Kisama Tramapan Subaning Sing Toram Ngasi Irabo Celebration Committee Kurai na Sinduna Kurai Kala Bidya Baban the Pangtokre Tauramaduda CPI Local Council GL Ivoyaima E Lala Sotin Kumar Yauna Lusingba Kayana Irabot Kimafam da Laisu Katurin Kai Kumnabu Udke Tauramaduda Sarup Yakeva CPI GS Sorozinina Lamyan Be Irabo na Pamjara Makaya Adu Ngasigi Mirol da Kangana Bahona Bachangi Kamre Sotin Kumana Irabo na Pamjara Ba Apun Mege Saktam Sagatna Bahona Ba Adu Ningsing Minaduna Apunba Manipur Ama Ohenna Ba Singtam Kaidana Nungsi Sanana Laminaduna Hona Minasi Haike
ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯆꯥꯅꯈꯤꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯈꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯖꯒꯗꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯤ North East Kung Fu Federation ge Kunguni Thoi Suba Mapo Kumon Thara Manipur University Sports Complex ta All Manipur Kung Fu Brotherhood Union Sinuna Pangthokre Thoram Aduda Federation ge Assistant Secretary T.H. Norendro Working President Yawnam Yue Kyana Saruk Yaki Wangang ki Vasingna Kung Fu Masana Sakot Hanna Bahona Bada Aikwe Kudimaki Sarawa Daipta Lai Haiki Imphal West District Legal Services Authority Amasung Manipuri Senmit Iho Lupna Sinduna Nomogi Oiba Legal Awareness Program Ama Sagolbal Haino Pok Maning Lekai the Ngarang Pangchokre Toramasida Sib Judicial Magistrate Imphal West RK Memsa Longzam Memtombi Soibam Dhoni Susaruk Yaki District Forum Thawal Amasung Sandilgi Member L Sandra Kumar Advocate S Manorama Amasung Side Welfare Committee Ge Member T.S. Bidiaranina Resource Person Sing Oike Union Tangkul Baptist Church Women Fellowship Imphal ge Silver Jubilee Celebration ngasi Delaland the Labor Tangkul Baptist Church ta pangthokre Lining la son ge thoram kaya galwena na pangthokiba celebration aduda masak nalba miwe kya da khudol pot pidun ikai khumnaki Fellowship asi ge chairman Yaumila Dungdaina Fellowship asi karigi damakta lingkat khibano amadi thoram pangthokpugi matang da wafum kaya phongdorakle NIT Manipur the Assistant Professor Ama Aran Bamong the Senza Thumda Toduna Hab Kre Haina KCP Poire Mete Lupna Lebak Miyam the Kangan Kiba Adu NIT Gi Kanagma Miyu Amatada Atamana Nungaina Double Labadigi Hai Kibanate Asigumba Manipugi Tang na Pangba Lamda Masigi Mahirus in the Kana Bapiga Dava Institute Asi Hena Magul Leba Maikon Ama Ohena Bigi Mahuta Miyu Kuzo Karana Mahausa Masagi Lanai Kudong Sabakara Fangana Buhona Bada Chandra Thumda Toduna Manipurgi Tungi Pukai Ohogodoriba Institute Asibu Mangana ba honori hairi Lopasigi Publicity Secretary Malengan the Maite Gerol Amana Handakta Su Institute Asida Aran Mong the first class logo the Bada second class ki candidate Ama rules ki Wamada Oza Hapsila Hibase Lup Nakupna Tijilaba Matung da Miyam da Kangan Kibani Miyam da Kangan Kibugi Maram Asiba Kogi Arama Tabuk Sing Adubu Sumtuksa Navatanza Pibani Adubu Institute Asida Hura Nalada Makona Tokiba Aranba Adu Asumba Ohenaba Shemin Sajinba Clarification Piduna Aranba Simbu Asumba Ohenaba Honori Lubna Oza Ama Register Ge Mari Matani Haikiba Adu Soikibani Assistant Register Ge Masen Nupani Hagadabani Haidi Institute Asigi Academic Din Amasung Register RR Sudana Mataukaram Matabak Tokibano Haibasi Lebak Miyamna Signori Makoina Tokiba Aranba Sing Adugi Lupta Siasang Kudim Laire Madam Aduna Aikoi Maselgi Marakta Awayakum Taunabagi Wahantok Laiti Haina Kali Hairi Kakulong Kulgilam Tokpagi Lam Kungi Siarmingi Mingda Government Apirakpa Allocation Order Sagolban Kendagi MLA RK Imona Kusinakre Kakulong Youth Committee na Shinmat Asamat Haram Amada MLA na Kungi Siarmen Ginbon Lung Kamei da Order Adu Kusinakibani Kakulong Gisako Torang da Angamba Tabakta Paikalakani Haina MLA na Tagatpa Fongdoki Lamphel Kombira Kaitel the Labor Suba Hospital and Assisted Reproductive Center the Lisingani Mapandegi Hauna in vitro fertilization IVF ki mate na ngasi fabada miyoy sanga kunga mathoy gi manungda miyoy sahum tra taruk mai paktuna yum palaba nupa nupi kaya masala hen kre IVF ki mateng na angang le hen kra nupa nupi kaya da miyoy kharana lana khanma yorok podigi mama oibi kaya pen da ba pongnari Hidamasigi matang da mama oirabi amati IVF ki mateng na miro labi nupi singna subo hospital da sathariba IVF ki system asida aranba amata yaugdi haina phongdonarakle IVF haran kan mayamna society na kinonga khalliba khogi emlana khogi atopada adigi na tra kinong kapi kholi kana yam ngang na ba ko do ena haining na khoino IVF to isdi isagi khoi on oiba khoi ek to degi khoi da tra lokthoga ade khoi husband agi isagi husband degi taraga phajana same kan da khoi da isagi on angang go khoina keno tong jeri se adubu ke hetara prajana di sometimes IVF ka han kan da mapan degi ke hetara amna excellent oiba ko amadena dum haibi boko adu sigi aran da semaina kitang meam da singuk saninge IVF haisi masagi ektuna angang oiba ngamdraba kambuna atopadagi donor ek tawrakanda atopagi migi ektu lawraga miduda nupiduda natraga na nupadugi penose simensi quality yautrakanda atopadagi donor tawrakanda angang ohenbani haibigi aranba thajabi mehek leibido madu ongtang sum thoangi haibigi keno amasu leiba koina sida thawaina su hospital da leptana sum layang aise
ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯉꯩꯗ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯎꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯆꯍꯤ 50 ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ IVF ꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯁꯥꯏꯇꯣꯄ꯭ꯂꯥꯖꯃꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯥꯝ ꯏꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯅꯔꯛꯂꯦ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯠ ꯒꯥꯏꯅꯣꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯠ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ IVF ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯏꯃꯣꯅ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀ ꯎꯅꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯈꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯁꯕꯦꯟꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯩꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯀꯛꯊꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ IVF ꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯝꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯩꯁꯤ ꯀꯛꯊꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯥꯞꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯕ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ICSI ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯁꯣꯔꯠ ꯐꯣꯝꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯒꯗꯧꯒꯤ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯂꯝꯗꯦꯡ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯣꯔꯝꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯣꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁꯀꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯣꯔꯝꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ रिम्स की स्टाफ नर्स चामा 13 लौगदौरी मसागा चही 19 35 फाउबगी मनुंग लेबा मियोइसिंगना दरकार सारकपा यागनी रूल की मतुंग इना चही कोमथोकनी हाइरी यामद्रबदा क्लास 12 पास तौबगा लोइनना जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी नत्रगा नर्सिंग स्कूल नत्रगा इंस्टीट्यूट अमदगी मानव माहिगे थाकता पास तौबा मियोइ ओइगदबनी दरकार पिसनबगी मतम सेप्टेम्बर के तांग 19 परीक्षा सेंटर इम्फाल दा ओइगनी मणिपुर हाई कोर्ट के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट खरा लौगदोरी मसागा सही 19 हेंद्रिबा यामद्रबदा BA BSc पास तरबा मियोइसिंग लालिबा सेक्टर बगे तांग 19 फावगी मनुंगदा ऑनलाइन दा दरखास्त पिसिन बयागनी हाइरी प्रकाश सेंटर इम्फाल दा ओइगनी हाइरी अमरोमदा हाई कोर्ट मणिपुर की कंप्यूटर ऑपरेटर खरा लौगदोरी मसागा सही 19 फावगी मनुंगदा लेबा यामद्रबदा ग्रेजुएट पास तौबगा लोइनना कंप्यूटर ऑपरेटर दा डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाइबा मियोइसिंगना लालिबा तांग 13 फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फायर सर्विसेज की जूनियर असिस्टेंट यांखई लौगदोरी मसागा सही 19 फावगी मनुंगदा लेबा क्लास 10 पास तौबगा लोइनना मैकेनिकल ऑटोमोबाइल नत्रगा फायर दा डिप्लोमा पास तौबगा लोइनना साद यांखई फंगबा मियोइसिंगना सेक्टर बगे तांग 15 फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कांस्टेबल अमदी SI पुन्ना सनी 19 लौगदोरी मसागा सही 19 फावगी मनुंगदा लेबा यामद्रबदा क्लास 10 पास तौरबा मियोइसिंगना सेप्टेम्बर तांग 19 फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स की ASI स्टेनोग्राफर अमदी हेड कांस्टेबल खरा लौगदोरी मसागा सही 19 कुनगमंगा फावगी मनुंगदा लेबा 10+2 पास तौबगा लोइनना स्टेनो नत्रगा टाइपिंग हाइबा मियोइना लाक्टिबा सेप्टेम्बर के तांग 19 फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की कांस्टेबल ड्राइवर कम पम ऑपरेटर सामा 53 लौगदोरी मसागे सही 19 फावगी मनुंगदा लेबा यामद्रबदा क्लास 10 पास तौबा ड्राइविंग लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगना दरखास्त थारकपा यागनी अवांग नोंपोककी ओइना लाक्लिबा अक्टोबर के तांग 10 फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी मथक्ता पल्लिबा थबक्की पाव असिगी अकुपा मरोल बाबुप्रादा लेबा जॉब सेंटरदगी खंगबा यागनी ngasiगidi थबक्की पाव मतंग असदा लोइजरे मखा ताबा पाव अमुक लौबिसि
Kairao Primary Health Center asi chatkiba tang taletagi 24/7 onduna thabak toba haukre haidabasu housing center asida mai phangdaba amadi atai khudongsa daba kaya mayoknari haide khudongsa daba kaya asigi marakta ngarang center asigi staff amadi asa singa loinana kan honabadigi nupi ama asoi angam yaudana angang unakre haina center asigi nimidangi duty pukeba Dr. Poyotona Pondorakte Center Asigi Development Committee ke Chairman Oriba M.I. Khana Center Asibo 24/7 da Mathok Tahunagi Damak Health Services ke Director Buthagatpa Pondorakle Awar Pakaya Lairiba Asisu Atuba Matamda mention Bio Haide Dr. Poyotona Mailena Versingna Center Asigi Award Passing Yangsin Biduna Tabak Ningtina Tauba Ngamna Bohona Bio Haina Pondorakte Karadil risky oy kara atuna akoi by chance episiotomy gumba to bachanga di fourth pa haiba degi itak tan thaki am crisis le aduna ai akoi mathak thangba higher authority the light ki problem sig thil to thuna thil to na ba haijaningi atai non medicinal and surgical gi hochai kara thada na basu Village Water and Sanitation Committee Wangoi ni Sinduna Wangoi Water Supply Scheme na Koliba NGO Sing Mera Paivi Loop Sing Councillor Amadi Member Single na Committee ge Miyos na pun na mipam pangtok tuna Committee asi Operation and Maintenance Wangoi haina maming on kre haidi Longzam Babita Oinam Zitian Amadi Longzam Sana Hanbibu Matang Sina President Secretary Amadi Treasurer Oina Kankre Rachilakpada Maru Bapau Amukana Manipur Singkup Sana Tugai na Bohonarakpada Yengun Laitopang Amroi Haina Social Activist RK Ranendra Zina Pongtokre Miyam Gilamsing Mera Oikrava Sapam Robin Hood ki Lana Thoram Ngasi Tongan Bazati Kangu Kaya Gemi Singyauna Ima Pontongan Bisang Enta Pangtokre Miyang Tabio Punamakta Mukana Kuntari